sallallahu alaihi wasallam. Kisah perjalanan agung akan diceritakan semula. Berapa banyak dalam hadis Isra' Mi'raj yang Nabi ceritakan tentang keadaan ketika Nabi lalu di syurga dan neraka. Terutamanya di neraka. Nabi diperlihatkan dengan pelbagai bentuk azab. Nabi tengok, Nabi cerita kat kita, takkan tak rasa takut? Takkan tak rasa seriau? Takut dan seriau tu akan hadir bergantung sejauh mana kita takut kepada Allah. Sebab itulah yang pertama, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Nombor 1 dalam perkara nak buat baik, sembahlah Allah dan jangan syirikkannya dengan sesuatu. Antara doa supaya kita sentiasa berada dengan Allah, doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Selalu kita baca secara jamak untuk ramai, kita niat untuk ahli keluarga kita semua sekali, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ada yang tambah wa ala husni ibadatik. Ini doa Nabi. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ta'atik, ketaatan. Ala dinik, ya muqasabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami atas agamamu. Maksud dia agama Islam, bertuhankan Allah, bersendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpandukan Al-Quran, beralaskan Islam. Ala ta'atik, taat untuk ikut. Tetapkan hati kami untuk ikut. Jom buat benda ni tak boleh. Siapa tak boleh buat, Tuhan tak bagi. Tu yang kata taat. Dia tak sebut pun apa-apa, melainkan dia kata Tuhan tak bagi. Kena minta sampai hati kita boleh sebut macam tu kat kita. Jangan duk cerita buruk orang, nampak orang duk cerita, duk mengumpat, kita lari. Hang nak pergi mana? Tak apalah, aku tak mau duk dalam perbuatan yang Tuhan tak bagi. Kena sebut lagu tu. Nak jadi aku tu kena minta banyak ke Allah lah. Wa ala husni ibadatik, dan kepada baiknya ibadat-ibadatku. Solat dalam keadaan yang khusyuk, puasa dalam keadaan yang menundukkan nafsu, sedekah dalam keadaan yang paling ikhlas, baca Quran dalam keadaan yang paling tadabbur. Itu husni ibadatik, ibadat yang baik, ibadat yang cantik. Doa itu juga dituntut bila antaranya sebelum sujud, dalam sujud terakhir, sebelum kita bangun nak duduk tahiyat akhir. Tak kira lah kalau subuh, pada sujud last rakaat kedua, Isyak sujud last rakaat keempat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebelum nak bangkit, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, sabbit qulubana ala dinik. Juga ada yang baca ketika sebelum beri salam, fil alamin innaka hamidum majid, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Siapa lagi yang kontrol hati kalau bukan Allah? Maka bab Allah ni kena disebut selalu, kena diingat selalu, kena pohon selalu, kena request. Allah maha baik. Dalam banyak-banyak request, Allah pasti akan terima sekali request kita.